Прагляд навін большасць жыхароў многіх краін пачынае сёння з інфармацыі пра каронавірус. Як змянілася статыстыка за апошнія суткі, якую тэндэнцыю прадказваюць вірусолагі хаця б на бліжэйшы перыяд, калі адкрыюць межы паміж дзяржавамі. Асноўныя меры прафілактыкі друкуюцца ў прэсе, размяшчаюцца на інтэрнэт-сайтах, вывешваюцца ва ўсіх установах і на аўтобусных прыпынках. Разам з тым, сёння разгарнулася шырокая дыскусія наконт карыстання тымі ж маскамі і пальчаткамі. Марлевая тканіна здольна прапускаць паветра, а значыць і коронавірус. Если у человека есть какие-либо проявления острой респираторной вирусной инфекции, он кашляет, чихает, насморк, то ношение таким человеком маски, оно предотвратит распространение данного человека к другим людям этих вирусов и этих микробов. Если же здоровый человек носит маску, с одной стороны, он себя может, на сколько-то процентов защитить именно вот от распространения вирусов, микробов, но маска, она является и как защитой нашего лица. То есть, находясь в маске, вы будете как можно меньше прикасаться к лицу руками, вы будете меньше трогать свои части лица, и это тоже будет способствовать тому, в общем-то, что вы не заболеете. Быць на бальнічным дома – гэта адно, але ж не ўсе работнікі пераведзены на дыстанцыйныя формы працы. Да таго ж, многія з жыхароў карыстаюцца і грамадскім транспартам, наведваюць розныя установы. Якое правіла павінна стаць аксіёмай для кожнага, каб зменшыць рызыку сустрэчы з каронавірусам менавіта ў месцах масавага знаходжання людзей? Самое главное – это, конечно же, не ношение маски, перчаток, это социальное дистанцирование. То есть старайтесь не подходить близко к другим людям. Расстояние в магазине, в общественном транспорте, в церкви, на улице должно быть не менее чем 1,5 метра. То есть, именно такое общение на этом расстоянии сможет вас, в принципе, защитить от данного заболевания. Калі пачынаецца сезон вострых рэспіраторных інфекцый, усе медыкі параяць больш уважліва адносіцца да правіл асабістай гігіены. Пры сёлетнай пандэміі розныя меры прафілактыкі праводзяць работнікі аўтатранспарту, камунальных службаў, гандлёвых і іншых устаноў. І адно з самых распаўсюджаных пытанняў – а ці можна прынесці вірус на тым жа пакеце з бліжэйшай крамы або калі здымаеш грошы з банкамата? Придя домой с улицы, первым делом, что вы должны сделать, сняв верхнюю одежду и обувь, это помыть руки с мылом, тщательно их намыливая не менее 20 секунд и смыть под горячей проточной водой. А дальше вы уже можете заниматься любыми делами. Сумки не требуют, которые вы принесли, пакеты, сумки с продуктами, не требуют в принципе никакой обработки в домашних условиях. Вы вернулись с магазина, продукты достали, пакет убрали. В многоквартирных домах, в подъездах должны проводить дезинфекцию жилищно-коммунальная служба. Но дезинфекция это проводится 1 раз в день в течение дня. И это будет обработка только входной группы. То есть дверь входная, почтовые ящики, кнопка лифта, домофон, перила 1-го этажа. Эфектыўных лекаў, якія падыходзілі б абсалютна ўсім пры каронавіруснай інфекцыі, пакуль не вынайшлі. Вядома толькі, што перанесці захворванне лягчэй тым пацыентам, у каго больш моцная імунная сістэма. Таму вірусолагі раяць усім супраць грыпозны арсенал уключаць полівітамінныя комплексы, прэпараты з лекавых раслін і гомеапатычныя сродкі пасля кансультацыі з урачом і з улікам індывідуальных і алергічных рэакцый арганізма. А яшчэ часцей праветрываць памяшканні, не забываць пра вільготную уборку і даваць больш месца ў душы пазітыўнаму настрою. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.